zdravi i veseli bili. Treneri, sportski treneri, oni su ključni za razvoj sportaša ili jedne momčadi ekipe, stvaranje. I oni često ostaju izvan fokusa javnosti, osim naravno ovih nogometnih. Jedan od takvih, ajmo kazati, samozatajnih i vrlo uspješnih stručnjaka je splitski trener Vladimir Preradović. Cijeli život posvećen judu, ja ne znam tačno kako se to kaže, to mi je uvijek u glavi konfuzija, izbor judašica Hrvatske, tvorac dvaju olimpijki, Barbare Matić i Karle Prodan, koje će ići u Tokio. Dakle, uoči odlaska na posljednje pripreme, ja sam pozvao Vladimira Preradovića da ga i predstavim i da ispriča nešto o svom životu, svom opusu. Biće zanimljivo, ostanite s nama, vraćamo se brzo, 240 sekundi. Preradoviću, vaša štićenica, da tako kažem, Barbara Matić, postala je velika zvijezda, sportska zvijezda, ona je po svemu, ovo je njezino vrijeme, jer u prosincu prošle godine je proglašena za najbolju sportašicu Hrvatske i Dalmacije naravno, ali Hrvatske. U anketi, prestižnoj anketi sportskih novosti, novinari su je izabrali. Sad je postala svjetska prvakinja u kategoriji do 70 kg, pune su je novine. Ja sve to pratim kako se događa, šta se događa, čitam, drago mi je jer volim Split i volim splitske sportaše i sportašice, ali vas praktično nema nigdje. Dobar dan svima. Pa da, upravo ste u svemu što ste rekli. Ja sam ovako u sjeni, radim samozatajno od 0 do 24, moj život je judo, znači kad se probudim počnem razmišljati o judu, kad idem spavat razmišljam o judu. Biće i sanjate? Pa sanjam, da, evo kad ste to spomenuli, baš jedna ovako zanimljiva priča vezana za to svjetsko prvenstvo. Znači mi smo imali završne pripreme na Rogli, kod Fabijana, isto stručnjaka sa Kaku Celja, i jedno drugi, treći dan priprema, ja sam ujutro se probudio i sanjao sam da Barbara ima crveni back number, znači to je oznaka... Crveni? Crveni back number, znači to je oznaka na leđima za kimono, to imaju svjetski prvaci u svojoj kategoriji. Crvenu boju. Crvenu boju, tako je. A drugi? Drugi imaju plavu, a olimpijski pobjednici imaju zlato. Tako da ja sam curama to ispričam, ali smo se smijali, šalili, Barbara kaže odlično, samo da se to ostvari. I evo, vratili smo se sa svjetskog prvenstva kao svjetska prvakinja sa crvenim back numberom. Dobro, mi u Hrvatskoj imamo te, smeta li vas to zaobilaženje, to da pitam, to recimo, pa evo, nije podcjenjivanje, nego baš zaobilaženje. Pa iskreno da kažem da, ali ja sam osoba koja se ne nameće, trudim se nametni sa svojim radom, svojim rezultatima, što vjerujem da jesam, a podaci o meni, odnosno rezultati o meni sami o sebi pokazuju i govore, tako da oni koji me znaju, oni koji žele saznat nešto o meni, naći će, ali nije da se guram i da se forsiram, tako da jednostavno nije to moj stil. Imate li u klubu čovjeka koji se bavi sa PR-om? Pa, s obzirom na sve ovo nemamo, tako da... Mali klub što se toga tiče. Da, mali klub. Veliki klub po rezultatima, jel' Pujanke? Da, rezultati su veliki, vrhunski, ali što se tiče PR-a, tu smo jako loši. Dobro, bit će bolje. Onako usput, jeste li gledali ove prvenstvo Evrope, utakmicu Hrvatske, nogometne utakmice? Pa, s obzirom na moj dnevni raspored i na obaveze, uspio sam zadnju utakmicu protiv Škotske pogledati drugo polovrijeme. Zapravo to je bilo i najbolje, tako da vidio sam ono što je najzanimljivije i čestitke momcima i samo neka nastave tako dalje. Kako ste se uhvatili toga sporta? Pa, sa 7 godina mene i brata, znači mlađi brata koji je tad imao 5, otac je doveo u judo klub Split. Otac je isto judo trener, trenirao je prije Istarski borac, bio trener u Istarskom borcu u Puli kad je tamo živio. I doveo nas je na trening, mi smo počeli trenirati, to volimo, u to se zaljubili i od prvog dana smo u tom sportu. Ja sam paralelno još trenirao nogomet. Da, ja sam trenirao sa generacijom Vučko, Leko, Đolonga, Stipe Pletiko sam je bio kadet kad sam ja trenirao u juniorima. Ja sam samo trenirao u Hajduku, nisam nikad igrao za Hajduka. I trener Siniša Jalić me jako volio, ne znam iz kojih razloga.
i onda sam tako u tom nekom 8. razredu srednje škole se odlučio za judo i dobro sam odabrao. Kako vam je bila karijera natjecatelja? Pa moj najveći uspjeh je nastup na prvenstvu Europe za seniorsku reprezentaciju. Nemam velikih medalja kao natjecatelj, ali sam prošao i juniorsko prvenstvo Europe, i studentsko prvenstvo svijeta, i europsko prvenstvo za senior, tako da imam tog iskustva, bio sam tim najvećim natjecanjima, znam kako to izgleda, ali kao trener imam daleko bolje iskustvo. Nećete se uvjeriti ako kaže da onda ta vaša karijera nije baš bila naročita, jel? Pa natjecateljska, ne na ovom nivou koja je recimo Barbara. Eto, to mislim, ali se zato postali trener takvih Pa da, slažem se, ali mislim da nije nužno da trener ima vrhunski rezultat. Pa i to, ma ne, apsolutno se slažem, pa to imate primjera koliko hoćete, ako ćete u nogometu Murinja ili moga velikoga prijatelja, duša mu se nauživala Raja Tomislava Ivića, koji nije bio naročiti igrač, bio je dobar igrač, ali ne naročiti. Dobro, i onda kako ste shvatili da imate dar za trenera? Kako je to počelo da ste vi od natjecatelja, valjda... Pa zato što sam to jednostavno, ja sam to znao, znate kad djeca upisuju se u srednju školu i ne znaju šta će. Ja nisam znao šta ću upisati u srednju školu, ali sam znao da cijeli život želim biti u judu i želim poučavati djecu judo i želim stvarati u judu i jednostavno to taj poziv u meni. Ja kad vidim grupu djeca da se igraju i meni dođem tamo da njima nešto pokažem, da ih naučim, da im bude zanimljivo, tako da mislim da imam tu energiju koju zračim iz sebe i mogu, evo kad dođemo na prezentacije sa klincima, ja odmah njih zaokupim, odmah me djeca zavole i tako da to je nešto što imam u sebi. Bravo. Kako ste osnovali svoj klub? Pa judo klub Pujanke je počeo kao sekcija judo kluba Split 1998. Vojo Vujović i ja smo radili u osnovnoj školi Pujanke. Vojo Vujović, ovaj naš olimpijac. Tako je. Treće mjesto na prvenstvu svijeta u Maastrichtu 1981. I mi smo počeli to kao sekcija i onda je to preraslo i postalo, izdiglo se sa kvalitetom. I 2002. smo osnovali klub. Zapravo znate kako to ide u klubovima kad jedan klub ima previše ljudi, onda se malo se i posvađaju, da budem iskren i tako. Pa je, ali to meni smeta kod borilačkih sportova. Pa ja ću vam kazati zašto. Zato što, recimo, imamo mi te razne borilačke sportove, ja ne govorim o judo, taekwondo, rvanje, boks, ja se klanjam. Ali recimo ima ti neki džum bum bim, bim bum bam, šta znam kako se sve zove, onda se njih dva prijatelja dogovore, pa onda ovi u jednoj drvarnici napravi svoj klub, ovi ima svoj klub, pa onda su svi u sportu traže novce, ili se dogovore, ili se šta kažete svade, tako da se tu dolazi do... Da, i tako smo mi onda krenuli i mi smo od nule, od sekcije, iz atomskog skloništa osnovne škole Pujanke. Ko? Otac? Znači, otac, ja, brat i Vojo Vujović. Na kraju se on povukao, otišao u Omiš, sad je trenutno u Južnoj Africi i mi smo to nastavili raditi. A može li se onda kazati da su Pujanke vaš obiteljski klub? Pa da, naš obiteljski klub. Dobro. Kako ste osvojili to atomsko sklonište o kojima svi govore i svi pričaju, jer je to kao simbol, neću reći neimaštine, ali nedovoljnih uvjeta da jedna Barbara Matić, svjetska judašica, vježba i radi u atomskom skloništu. Pa mi smo bili prvo u tom atomskom skloništu od osnovne škole Pujanke, jer nam je... Moramo objasniti, jer atomska skloništa su građena u prošlom vremenu, kad bi se gradile velike stambene zgrade komplekse, onda su gradili i ta atomska skloništa. Tako u Splitu dosta je tih atomskih skloništa koje koriste razni ljudi. Je, i pogotovo borilački klubovi koriste, borilački sportovi koriste te prostore. Tako je. I mi smo tu počeli raditi i onda je škola, kako je radila aneks škole, znači dograđivala se, kako su to radili, naša dvorana je poplavila, strunjače su poplavile i mi smo to jedva uspjeli spasiti, a pored ovog skloništa gdje smo sada, svaki dan prolazimo, to je ispod crkve na Pujankama, nasuprot pauk službe, ako neko... Je, pauk službe. Tako da znaju točno gdje smo, znači to smo nasuprot pauk službe i ja sam, kako prolazimo na trening i to, gledao sam taj prostor, svaki dan govorio sam ocu, tu moramo doći, ovdje je sigurno veći prostor i to, i u zadnji čas smo mi to dobili od grada i kad smo ušli tamo, to je bilo katastrofa. Mi smo 2 kamiona smeća, šprica, svega iznijeli van
i uspjeli smo to u kratkom vremenu srediti, adaptirati koliko se može za judo. I kako je ta dvorana poplavila, to sklonište je u školi poplavilo, mi smo se prebacili u drugo sklonište, ali sad smo to prerasli. Jednostavno smo došli do kapaciteta gdje Barbara trenira sa još 30-40 djece i nema mogućnosti za onaj vrhunski rad. Ne samo Barbara i Karla. Tu je i Karla prodan, tako je, znači njih dvije, kažem vam, sa kadetima, odnosno mlađim kadetima koji trebaju još učiti i usavršavati se, a njih dvije trebaju se spremati za olimpijske igre. Da. Nije baš dobro. A koliki je najam tih prostora? Ili plaćate nešto? Mi plaćamo znači, najam na godišnjoj razini, plaćamo struju, vodu, komunalije, sve što treba. I koliko je najam? Najam je 50.000 kuna godišnje. To nije neki naročiti novac? Pa nije neki novac, ali bi nama bi pomogao. A ili drugi plaćaju? Drugi klubovi ne. Znači vama jedino grad, vama jedinima uzimate novac? Pa evo... Pa jeste to rekli Poteštatu? Pa jesmo. Dobro. Bili smo kod gradonačelnika, rekli smo mu i nadam se da ćemo se osloboditi. I tu se znači odgojili 2 olimpijke? Tu smo odgojili 2 olimpijke, prvo danas smo tako u tom skloništu, imamo neke ideje za adaptaciju, za renoviranje. Isto tako smo to rekli gradonačelniku i nadam se, rekao je da se javimo u 9. mjesecu da prođu olimpijske igre, da oni to pogledaju i nama treba samo njihova dozvola da to adaptiramo, a onda ćemo vidjeti, valjda će nam neko pomoći da uložimo sredstva. Pa ja se nadam. Dobro, kako je onda recimo Barbara Matić isto kaže, ja sam s njom par puta razgovarao za u ovoj mojoj emisiji, ona je rekla da je ona isto počela sa 7-8 godina, jeli? Da je bila dilema, obiteljska dilema, hoće li je mama i tata dati u balet ili će ona je gledala vaše predstavljanje u osnovnoj školi što ste govorili da ste išli, da će ići u judo. Pa da, u osnovnoj školi Pujanke bili smo mi kao sport, judo i balet. A ona je bila mala bucka i nije baš bilo da pleše balet. Tako da je došla na judo i od prvog dana je s nama. Znači to je prvi jedini sport koji trenira i evo, u 10. mjesecu će biti 20 godina kako je u judu. Dobro, niste mogli, kad dođe ta djevojčica neka ili dječak, ne može se znati koji su njegovi kapaciteti, koji su njegove mogućnosti. Kad ste recimo shvatili da je Barbara ta koja može postati vrhunska judašica? Pa, kako se reče, judo ili judo? Judo, a piše se judo. A tako je. Kad se kaže judoka, piše judoka, znači judoka, je? Tako je. Dobro, ajde. Znači, kad dijete dođe u klub, kad se upiše u sport, treneri i stručnjaci mogu na osnovu određenih parametara procijeniti da li je neko talentiran, da li ima predispozicije da nešto napravi, ali to vam je samo onaj početni dio, znači, talenta, a ostalo je sve rad i što si u starijem uzrastu, to je sve više rad, trud, a sve manje I kad ste vidio, Pa, meni je kliknulo kada je, znači, jednom prilikom smo mi bili u Zagrebu na pripremama poslije kadetskog europskog kupa. Barbara je tad bila mlađa kadetkinja, ona nije imala pravo nastupa, ali smo bili samo na trening kampu da ona osjeti te starije djevojčice, odnosno kadetkinje, da se s njima bori. I mi smo se, u srijedu smo imali jutro trening, vraćali smo se u Split, negdje u Split smo došli oko 7 sati navečer i 8 sati smo imali trening. Odmah, tako je, jer ovi stariji su imali trening. I ja sam bio na tom treningu i Barbara je došla na trening, jedina od te generacije. I onda sam ja shvatio da ako je ona stvarno želi i voli, a time je pokazala, i onda je to bio onaj klik koji sam znao da je to to. A je li kod žena malo teže to bavljenje sportom i tako? Ipak one recimo negdje dođe vrijeme i da se udaju, da bude trudnoća i tako, ili recimo se možda i zasite lakše nego muški, bar se tako meni čini. Pa puno faktora tu u igri, znači ja bih rekao da je žene teže trenirati, a da je uvjetno lakše napraviti rezultat. Pa čekaj, to je i logično, ja isto to govorim, recimo kod nas u državi. Država mora više novaca uložiti za ženski sport, jer je tu moguće najbrže napredovanje. U vaterpolo ženski, u košarku žensku i tako dalje, i pojedinačne sportove. Jasno, slažem se. Kod muških za nijansu je
veći broj ljudi, konkurencija, u svakom recimo konkretno u judu, znači nego u ženskoj populaciji, ali sa ženama treba znati. Malo su onako, ako se probudi na lijevu nogu, onda je malo problematično. Sad tu treba biti psiholog i naći načina kako ju dovesti na pravi put. Jer a sa muškima je lakše, ti mu kažeš, on radi, on su ženi... Ili ne radi. Ili ne radi, da, ali i može biti malo i grublji prema njima i to, tako da nisu onako, ni da se uvrijede brzo i to, tako da sa ženama treba imati takta, ali definitivno, ja volim raditi sa ženama. Dobro, sad ćemo uzeti kratki predah za promidžbene poruke, break. Ostanite s nama. Vladimire, može li se kazati tako recimo da ste vi judo otac Barbare i Karle? Pa definitivno. Je tako? Ja ih znam od malih nogu, znam sve njihove ljubavi, probleme u školi. Znači, tako da, s jedne strane judo otac, a s druge strane i otac ovako, jer masu puta se desi na putovanjima da umjesto da kažu trener, kažu tata, da su bile male, dešavalo se to. A šta kažu njihovi roditelji? Oni imaju povjerenja? Pa da, sigurno. Čim su toliko godina kod nas, kod mene, imaju apsolutno povjerenje u mene. Čuj, sad je Barbara mega zvijezda, jeli? Ovo je mene je zadivilo to šta je Hrvatski judo savez priredio njezinu čast bal, recimo slavljenički bal u Poreču. Zašto u Poreču? Pa da, Barbara je sad zvijezda ovih dana i to, i malo nam je bilo baš sve to i naporno, kod premijera, kod predsjednika Sabora, kod gradonačelnika, ova emisija, ona emisija, tako da evo, ovo je danas zadnji medijski nastup moj, a Barbara je u medijskoj izolaciji i sad se pripremamo baš za Tokio i Fokus, sve stavljamo tamo. A Savez je to priredio u čast Barbare u Poreču zato što sa Porečom imamo odličnu suradnju, znači turizam, sport, u Poreču se održava i OTC kamp, znači Olympic Training Camp, tamo će imati završne pripreme za olimpijske igre. Tamo se prošle godine bilo Europsko prvenstvo za juniore, Europsko prvenstvo za U23, znači za mlađe seniore, bio je sad Europski kup za kadete. Znači Poreč je idealna destinacija za sportaše, da naprave, da treniraju, da imaju natjecanja, mislim da je to dobro. Svojevremeno je Split bio tak jedan centar. Recimo, ja se sjećam, ja sam u svojim novinarskim početcima pisao judo, pratija judo, jer nisam mogao odmah pisati Hajduka, mora se naučiti zanat, kako su mi rekli. I ovdje je bio kup Jadrana. I ovdje je bio neki istočni Njemac, iz istočne Njemačke, neki čini mi se zove Niman. On je bio svjetski prvak u najtežoj kategoriji, on je bio sve pomejao ovdje, jeli. I ovdje su bili jaki judaši, Eduard Besak, pa onda Ilko Lončar, pa Stevo Mentus, Vojo Vujević, pa zato on je bio prvi olimpijac. Ali kako onda to u Splitu recimo nismo u stanju napraviti neku, ili vi nemate potrebu, ili Hrvatski judo savez ne želi i neće, zašto u Splitu se ne bi napravila neka velika predstava? Pa da, kup Jadrana je bio velika manifestacija i tu su dolazili stvarno reprezentacije, to vam je znači, u rangu današnjih Grand Prix-eva Grand Slamova, znači po kvaliteti, ali jednostavno odlaskom tih nekih ljudi koji su to organizirali, mlađi koji su dolazili nisu imali znanja, mogućnosti, želje za to organizirati. I jednostavno se to ugasilo. Taj kup Jadrana i dalje postoji, ali ne na toj razini. I jednostavno je to došlo u neki zaborav. Tako da... Čujte, ovo što ste kazali da ste bili na prijemima, da ste bili dočeci, da je bilo, je li vas to poremetilo u pripremama? Pa malo je, ja sam očekivao da će to biti nešto kraće, ali to se malo 5-6 dana odužilo, više nego što bi ja htio. Ali naravno, sad je prilika da pokažemo Hrvatskoj, pokažemo svijetu šta imamo, koliko vrijedimo i da ukažemo na nas, na naše probleme, da nam neko može pomoći i u kojim uvjetima radimo i na kraju krajeva šta nam treba, jer sad je moment da Hrvatska sedne za nas. Da, i to je moment berbe.
jeli, da kaže, da rećete, evo sad vidite, mi smo bez pravih uvjeta napravili, šta bi bilo da imamo uvjete i Pa je, da, mislim, mi definitivno ne možemo primiti više djece nego što imamo i borba je za svaki kvadratni metar kako organizirati rad. Šta je bilo kod premijera, kod Plenkovića? Meni je on osobno, moram odmah kazati, drag i ja ga podržavam u njegovom radu. Šta on rekao? Pa evo ovako, znači... Jeste mogli nešto od njega tražiti, jeste mogli od njega nešto dobiti ili samo je to bilo slikanje koje i odgovara više njemu, da tako kažem? Ja sam očekivao da će to biti samo protokol i slikavanje i čestitanje, ali bio je jedan ugodan razgovor koji je čak trajao duže nego inače i zanimljivo je koliko on je upoznat i sa judom i sa sportom i tako. Obećao je dosta, šta će na kraju od toga svega ispati, to će vrijeme pokazati. Savez ima neke planove da napravi judo centar u Splitu, u Poreču i u Vinkovcima i naravno u Zagrebu. Na tom tragu ćemo raditi, pa ćemo vidjeti šta će se od toga svega desiti. Dobila je nagradu državnu novčanu Barbara. Da, državna novčana nagrada je 60.000 kuna umanjeno za porez. Da. Kako je to recimo u Sloveniji ili u drugim zemljama, u Srbiji, pa evo, u jačim, recimo koja je zemlja najjača u judu? Pa recimo što se tiče nagrada, konkretno podatak kada je Nemanja Majdov bio svjetski prvak, znači on je iz Srbije, on je dobio novčanu nagradu 30.000 eura. Znači Barbara 60.000 kuna, a on je dobio 30.000 eura, tako da to vam je nešto za usporediti. A što se tiče proračuna i to, recimo Francuzi imaju, znači proračun... Oni su vodeća nacija. Pa jedno od vodećih nacija, da. Jedan od vodećih, znači judo proračun Francuske je veći nego našeg olimpijskog odbora, za sve naše sportove, a oni imaju samo za judo. Da. Judo je tamo treći sport po popularnosti, znači ragbi, nogomet, judo, to je tako. A kod Puljka, kod našeg novog gradonačelnika Ivice Puljka? Pa obećao je da će pomoći 3 stavke koje smo mi skromno tražili. Mislim, konkretno nam treba dvorana od 400 kvadrata strunjača, bez stupova, sa popratnim slačionicom i sve. Kako bi da je to negdje izgraditi ili šta? Pa evo, da nam osiguraju prostor, zemlju, a ostalo ćemo sve mi uz pomoć Saveza ili sponzora, donatora, tako da grad samo kada... Pa mislim da je to, ne može manje. Ali gradonačelnik je obećao pomoć pri adaptaciji postojećeg stanovništva. Tu bi mi uz neke promjene mogli doći do nekih dodatnih 100-150 kvadrata prostora i nadam se da možemo dobiti termine u školi Puljanke, u Atomskom sportu gdje smo već bili. Tu dvoranu je škola preuredila. Ali ta osnovna škola je zapravo vaša prva destinacija, baza tu, sva djeca, i mislim da bi... Pa valjda će ravnatelji... Pa da, ravnatelj je dobar i imamo suradnju odličnu sa školom i sa ravnateljom, mislim da... Tamo smo mi krenuli s tim, ali je došlo do korone i onda nije se moglo trenirati u školskim dvoranama i sve, ali mislim uz blagoslov gradonačelnika i grada da će nas pustiti da... I oni 50.000 da se ne plaća. Tako, te 3 stavke, mislim da je to sad... Pa niste puno tražili. Pa od uvijek smo bili skromni, mislim da skromnost, poniznost su neke vrline sportaša. Dobro, jesu, ali to... Dobro, svaka čast, ja se slažem. Dobro, a recite mi, kakvi je status juda u Hrvatskoj? I u Splitu? Mislim da smo na pravom putu, mislim što se tiče organizacije Saveza, logistike i sve, Savez se izdigao iz onih okvira prosjeka i mislim da smo među 5 saveza od sportova u Hrvatskoj. Bazični sportovi su standardni, tradicionalni, atletika, gimnastika i plivanje, a vi forsirate da bude i četvrti judo. Pa nije da mi forsiramo, judo je proglašeno od UNICEF-a kao sport koji se preporuča za djecu, za mladež. I jednostavno na tome mi gradimo, ajmo reći, neku svoju politiku i ja sigurno u ovim svim dugogodišnjim iskustvom kao trener, kao natjecatelj, osoba koja trenira judo, znam koliko može utjecati na razvoj djeteta, na njegovo samopouzdanje, na motoriku, na koordinaciju, fleksibilnost, na sve. Koliko je masovan judo? Pa je. Recimo u Hrvatskoj ili u Europi?
Pa, što se tiče juda, konkretno u gradu Splitu bavi se jako veliki broj djece. Veliki broj djece se radi. Ima 6 klubova, 5 klubova. Znači, Pujanke, Student, Marjan, Split i Sokol. 5 klubova. 5 klubova, baš u gradu Splitu. Pa to je Dosta i previše. Da. Da treniramo zajedno, mislim da bi bili kvalitetniji. Da nađemo model kako trenirati zajedno, mislim da bi bili kvalitetniji. Ali tako su političke struje da... Ma nije samo političke struje, nego svaki klub želi, svaki predsjednik želi imati svoj klub, svaki tajnik mora biti tamo, vole biti treneri. Ali problem je sparing partnera, jer ne može se, dođe se do određenog nivoa i onda kad trebate izaći vani i postići vrhunske rezultate, ja to kažem, ako vozite Formulu 1, znači natječete se u Formuli 1, a trenirate sa kartingom, teško možete pobijediti u Formuli 1. Da. Tako da mislim da... Dobro, onda kako Barbara i Karla imaju sparing partner? Pa... Je li možda muški s njima? Znači, što se tiče toga, kod cura je recimo detalj da je lakše zato što one mogu trenirati sa muškima, sa kadetima, sa juniorima koji još nisu na toj vrhunskoj razini i onda one mogu dobiti kvalitetne sparing partnere. Ali one su u nedostatku sa sparingom i onda idemo na pripreme, recimo u Poreć, idemo u Nizozemsku, idemo u Japan na pripreme, a to se izuspije. Akcija vašega saveza je bila da se u škole uvede judo kao predmet, jedan od predmeta. Tako. Da se uvede kao izvan nastavna aktivnost. Da. Znači da djeca, oni koji žele da se bave judom... I jeste u tom uspjeli? Pa u nekim sredinama da, u nekim sredinama ne. Zavisi opet od kadra. Pa kako koji klub, mi smo radili u osnovnoj školi Mejaši, radimo u osnovnoj školi Pujanke, imamo osnovna škola Dicmo, to su sve sekcije našeg kluba, radimo na Lastovu. A imate li trenere? Pa to nije problem što fali trenerskog kadra, fali ljudi koji... Kako fali trenera, majko moja, u kineziologa se proizvodi koliko god hoće. Da, kineziologa ima, ali... Oni bi svi više manje htjeli... Oni bi svi u nogomet i svi trenirali ove sportove koji donose odmah novce. Neće da se ulažu u sebe. Mislim da je to problem. Dobro. Naravno da vi niste motivirani novcem, nego ste motivirani željom da uspijete, da prođete i tako. Ali te Pujanke, to je vrlo zanimljivo. Koliko imate vi natjecatelja, koliko imate uopće djece koji treniraju? Pa prva ekipa... Prije i poslije, sad je ova pandemija, pa onda kako ćemo to? Pa znači prije korone mi smo brojili, kao klub smo brojili oko 200 članova, sad je to drastično palo. Prva ekipa broji nekih 20-30 ljudi, znači od kadeta do seniora. Naravno, neki su na višem nivou, neki malo nižem. Ajmo načas se vratiti na ovaj podvig Barbare u Budimpešti jer je to obilježilo ovo vrijeme predolimpijsko, jer zajedno sa Sinkovićima u veslanju, zajedno sa ovima iz našeg Marijana iz Tekvandoa, tako da to je Kako ste to doživjeli? Pa vrlo je... Jeste li mislili da će biti prvakinja svijeta? Pa naravno, ja znam da Barbara to vrijedi, Barbara je taj rezultat mogla napraviti prije, spletom okolnosti nije. Ona je bila 2014. je bila peta na svijetu, tako da i tad je mogla osvojiti svjetsku medalju. Prije 7 godina? Tako je. Onda ipak imala izvjesnu stagnaciju. Pa nije to stagnacija, ona je imala medalje na Grand Prix, na Grand Slamu, znači svaka ta natjecateljica koja osvoji medalju na Grand Prix u Grand Slamu je kvalitet za osvojiti evropsku medalju, svjetsku medalju. Samo pitanje, taj dan, malo žrijeba, malo sreće, ozljeda, tako da mislim da je u vrhunskom sportu su to detalji. Možda da taj isti raspored, isti žrijeb, da bude sutradan, možda ne bi bio isti... I kako je onda pobjedila u Japanku? Kako se zove Japan? Ono Yoko, evo zapisao. Da, vrlo... Kako je ona tu pobjedila? Pa, plan je bio da uđe rasterećeno i da uđe jako agresivno. Japanci ne vole kada si prvi u gardu, kada si agresivan. Znači, ako ih pustiš da oni budu ti koji su dominantni, ako se s njima, reći, nadigravaš, onda gubiš. Znači, u nogometnom žargonu, ako protiv Barcelone igraš tika-taka, mislim da si tu izgubio. I onda smo išli na tu agresiju, na ono što njoj ne odgovara i ona se tu nije snašla i Barbara je u zadnjih 40 sekundi uspjela kontrirati.
dobiti Vazari, znači jedan bod. Vazar je jedan bod. Tako, Vazar A jedan bod. Ipon? Ipon 10 bodova, kraj Da. borbe. A Ipon je kraj borbe. Tako, i onda je Japanka tražila svoju priliku u parteru sa gušenjem, ali Barbara je uspjela se tu obraniti. Bilo je blizu, pogotovo u početku je bilo jako blizu, znači gušenje je bilo očito, ali Barbara je naravno znala je koliko je, bila svjesna koliko je do kraja vremena i nije bila opcija da će predati, odnosno da će tapkat. Znači mogla je slobodno zaspat, ok, tad bi Japanka pobjedila, Barbara je bila druga, ali nije htjela predavati prije vremena borbu i uspjela je vrijeme. Isto ja sam odbrojavao sekunde i sve. Ja sam čak želio, jer mi u judu ne smijemo suflirati svojim natjecateljima dok se borba odvija. Jer ako sufliraš, onda te sudac pošalje na tribine, ali ja sam namjerno govorio, čak sam se ustao i želio sam da sudac prekine tu situaciju, da bi mene izbacio van, ali normalno kad prekine onda više ne može vratiti u istu poziciju. Tu bi Barbara dobila Onda kako se, digli ste se? Ne, ja sam se malo izdigao iz svoje stolice i vikao, bro, nemoj predat, brojao sekunde, baš bio agresivan, ali sudac nije nasio na tu moju provokaciju, iskusno sudac, tako da... Bravo. Opet ćemo break, prekid za promidžbene poruke, ostanite s nama. Interesantno je to, Preradoviću. I poletili ste, vidio sam slike, poletila u Zagrljaj. Da, to je bilo stvarno neizmjerna sreća. Prvo me kad je sudac proglasio Ipon, ona je bila dole na koljenima, gledala me u nevjerici, ja sam nju gledao i jednostavno je bilo baš puno emocija. I onda kad je sudac proglasio, pobjednica doletela je meni u Zagrljaj. U tom momentu kad mi je išla prema meni, ja sam rekao, jesam te sanjao, jesam te rekao da sam te sanjao i baš je bilo emotivan moment i mislim povijesni rezultat za judo, za sport i još uz to zlatna medalja, znači jednostavno... Dobro, kako pripremate Barbaru i Karlu za ta velika natjecanja? Jer imate, sigurno da imate analize neke i... Pa evo ovako, znači jako puno treninga radimo individualno, znači ja radim tehničko-taktičke treninge posebno sa Karlom, posebno sa Barbarom, nekad njih dvije zajedno pa onda i tako radimo. A što se tiče analiza, znači brat od kuće, a ja, brat Slavko od kuće, a ja doma, odnosno na natjecanju na licu mjesta sa listom, kako koja borba ide, gledam, zapisujem, ko šta radi. Šta zapisujete njihove... Da, koji gard drže, šta napadaju, šta kontriraju, na šta padaju, šta im ne odgovara. Znači, to ja sve radim sa tribina, a iznad mene je 5-6 Japanaca koji imaju kamere prikočene na laptop, snimaju, odmah analiziraju i šalju podatke trenerima. Tako da malo nismo baš al pari, ali mislim da se dobro drži. Dobro je, ja vam čestitam na to. A recite mi naravno, judo je iz Japana potekao, tako? Da, judo nas... Pa jesu li onda oni, kako su oni, jesu oni najjači? Ma da, oni su definitivno najdominantniji, ali sigurno da Europa ne zaostaje za njima i mogu reći da je to ovako vrlo zanimljivo kad se Japanac bori protiv bilo kojeg Evropljanina, mi svi se udružimo i navijamo za Šveđanina, Mađara, nebitno koji je, samo da pobjedimo Japanca. Mislim, ja im se divim svaka čast, ali jednostavno... Na olimpijskim igrama ima 7 kategorija. Muških, 7 ženskih. 7 ženskih, jesu li tu dominantni? Je li u jednoj kategoriji može biti više iz određene države? Ne, iz svake države može samo po jedna... Znači jedna Japanka može... Jedna Japanka, tako. Ajde, pa to je isto Pa mislim da je to dobro, jer recimo... Pa sigurno da je dobro. Ove velike zemlje, dobro je za nas male zemlje. Ove velike zemlje, Francuzi, Nizozemci, Njemci, recimo konkretno u barbarnoj kategoriji ima 2 Nizozemke koje su ostvarile normu, može ići samo jedna. Ima 2 Francuskinje, ima 3 Japanke koje su ostvarile normu, ima 2 Njemice koje su ostvarile normu, a može ići samo jedna. Tako da je to dobro za male zemlje. I koliko će u njezinoj kategoriji biti? Znači, bit će 18 direktno plasiranih i onda će još ići po kontinentalnoj kvoti. Ja računam da će biti negdje oko 25 natjecateljica. I kako je Barbara i kako je Karla znači, Barbara su rangirane negdje? Tako. Barbara je trenutno 7. na svjetskoj rang ljestvici, ali kad se maknu ove neke duple, ona će biti 4. nositeljica. Što je jako dobro, jer će se razdvajati od ovih najboljih. A Karla neće biti nositeljica, ali ima jednake šanse kao i Barbara. Barbara je bila na
olimpijadi, olimpijskim igrama u Riju, ispala u prvom kolu, pa mogu kazati da je razočarana. Je li to mogu kazati? Pa, A razočarana... čekajte, kad je prije nego išla, svi su govorili da je ona isto kandidat za medalju i tako dalje i u prvom kolu... Pa znate kako je to, sportska javnost uvijek očekuje rezultate, točno, tako to i mi očekuje. naravno se Da. nadamo najboljem. Ona je izgubila od Puerto Rico Perez, protiv nje se nikad nije borila. Jednostavno nismo imali, jedno je kada ti nju gledaš kako se bori protiv drugih, a drugo je kada osjetiš Osjećaš. imuno, tako je, napraviš barem jednu, dvije borbe i onda je to u realnoj situaciji da znaš šta može proći, šta ne može proći. Naravno i ona tebi i ti nju, sad ko će tu biti mudriji. I malo jesmo bili razočarani, ali prve olimpijske igre, jedno veliko iskustvo, mislim da će sad biti puno bolje. Ona će sad znati i objasniti Karli Prodan kako je to, jer to je isto dati savjete i sve. to je isto. Kad ste spomenuli Karlu Prodan, ja bih rekao da je Karla Prodan jedna onako plutajuća mina za Favorite. Tako je, za favorite. Jel? Tako da. I nadam se da će tako biti. Može iznenaditi. Može iznenaditi i vjerujem da hoće. Hajde, neka Bog da. Ja sam uvijek bio optimista i vjerujem u svoje natjecatelje. Naravno, mislim, to vam je sport. Možemo proći daleko i uzeti medalju. Ovo da vas pitam, ova odgoda sad nije bilo 2020. 2021. Ja sam pročitan negdje kad sam lista i kad sam pripremao te tekstove za razgovor s Barbarom, izgledalo je da je njoj ta odgoda odgovarala. Pa da, pa je, mislim da smo se malo resetirali, svaki sportaš koji je dugo u sportu se zasjeti i pogotovo kada Barbara od kadeta do sve sada ima vrhunske rezultate, velike medalje, stalno je u tom žrvnju natjecanja i tijelo se zasjeti, glava se zasjeti i mislim da je to dobro došlo i uveli smo neke novine u trenažni proces sportskog psihologa, znači gdje je puno pomoglo u radu s njom. Tako da pokazujemo se odlično. Ona je diplomirala na elektrotehničkom fakultetu, ne radi ništa. Ne radi u struci, posvećena maksimalno judu, malo slobodno vrijeme zaokupljena je sa davanjem repeticijama iz matematike i fizike, osnovnoj školi, srednjoj školi, tako da. Čisto da nema viška slobodnog vremena. Osvježavanje je to, jel na neki način malo se makneš. I držiš se u... Barbara ima 26-27 godina. Tako, na 27 će napuniti u 12. mjesecu. Dobro, onda znači nisu, daj Bože, neće biti ovo ako bude sve, da nisu je ovo zadnja, posljednja olimpijski igra, ona može trajati do 2024. za Pariz. Tako, plan je da traje do Pariza, to su njene želje, to su naše želje, nadam se da će biti zdrava i da neće biti nekih problema. Rekli ste da idete sad na pripreme. Tako je, znači 1.7. idemo u Poreć, to je OTC kamp, znači Olympic Training Center, dolaze, bit će 200-250 ljudi, će biti tamo, 15 zemalja. Bit će iz cijelog svijeta, da. Znači dolaze u Poreć. Dolaze najbolji. I šta tamo će biti? Tamo će biti Pariz, tamo će biti borbe, naravno. Je li onda nešto se otkriva? Pa i otkriva i sakriva, sad ko može tu bolje sakriti. A problem ozljeda, to je veliki problem, to je mogućnost. Svaki trening je mogućnost ozljede, tako da vrhunski sport je takav, sastavni dio toga je naravno tu je prevencija, priprema za sam trening i sve koje ti puno pomaže. Osim Barbare i Klare, još na olimpijskim igrama ide iz juda Ivana Maranić. Ivana. Ne ide, ali nadamo se da će ići. Da. A šta je sa ovim našim Splićaninom Kumrićem? Pa njih dvoje čekaju mogućnost da upadnu u tu dodatnu kvotu koja će se znati nakon 2.7. ako neko otkaže nastup radi ozljede ili radi nečega. Male su šanse, mislim da tu Ivana ima veće šanse od Zlatka, ali vidit ćemo. Ima li nasljednica Barbare i Klare? Karle, tako je. Među vašom djecom, tamo među kadetima, juniorkama, je li postoji recimo neke koje daju nagovijestiti, jer one su sjajan primjer ovima koji dolaze, jel? Pa ja bih istakao dva imena, znači Ninu Simić, ona je 2004. godište i Karlo Kulić, ona je 2003. godište, mislim da sa svojim potencijalom obećavaju. Šta obećavaju? To je vrlo široki pojam. Pa je, da. Možemo li to definirati bliže? Pa ovako, one su, znači Karla je prva godina juniorka, a Nina je zadnja godina kadeta.
Nina je izborila nastup na Europskom prvenstvu za kadete, a Karla još nije potvrdila taj svoj nastup, pa ćemo vidjeti. Hoćete li sanjati opet da Barbara ili Karla imaju, šta ste rekli, zlatni broj, značilo da su u Olimpiji. Da, vidit ću kako će trenirati u Poreču na tim pripremama. Je li mislite da već možete tu osjetiti? Pa da, pa trener to osjeti na treningu, na pripremama, osjeti što, da li je to, da li su na pravom putu, da li su onako oštre i da li mogu napraviti. A to je i psihološko pitanje, što ste rekli, uloga psihologa je jako važna. Jer ja, recimo, jedan detalj koji sam ja primijetio kod Karle, na svjetskom prvenstvu, ona je taj dan bila za svjetsku medalju. Znači, bila je spremna, bila je moćna, jednostavno žrijeb nije mazio. Prvo kolo je prošla u predstavnicu iz Venezuele, a onda je izgubila od svjetske prvakinje Francuskinje i to je bilo jako tijesno. Da je borba potrajala još 30 sekundi, ona bi tu curu prošla, a onda bi došla sigurno do medalje. Tako da, malo sreće, puno znači, ali ja vjerujem da stvarno ne može. Dobro, ajde Preradoviću, uradite nešto da imamo doček. Mi ćemo dati sve od sebe, radimo na tome i vjerujem da ćemo obradovati i sebe, i hrvatski judo, i hrvatsku sportsku javnost. I Split. I naravno i Split. Evo ga, to je bio Vladimir Preradović, izbornik hrvatske reprezentacije za judo, za judašice, tvorac dvije splitske olimpijke. Nadam se da će napraviti pravi rezultat, ali ako ne naprave, nadamo se u budućnosti da će ona imati šansu na drugim olimpijskim igrama i uopće da će predstavljati Split i Hrvatsku. Zdravi i veseli bili.